ki pai ba nong shong shnong jong ka shnong pen ur kaba East Giant Hills District hapo ka jinglam wahe shnong uba serdap lang ringklam menta ka sngi kile mi pai ba ban penram jur ya ka jingwan kamput ka shnong batao ya ka wei ka klau shnong abakaran chikila pathai kubor wahe shnong penur kaba uba serdap lang ringklam wahe shnong badem uba ras rambai bat udukhot dor bar shnong uba ibor miki dakhal kila kano ba shnong batao men hakap sautreng kala wan bantur bat wan ban kentur put syaki benta barang ha papo ka shnong penur kaba bat ru kat kum ka ujor bala pha syakatanat pulet halat rambai men hakap ndereng men tau nai nai tung ka dor bar shnong penur kaba kalong ba de ka shnong penur kaba kabala long traya ka klau kaba juk khat kalum padak padang kaba ha papo ilaka rambai bat kani ka jinglong traya ka shnong penur kaba ya ka te ka klau ka deling ba ka jingpen pana ni ka notification bala penmi da ka Giant Hills Autonomous District Council dated July the Rutering Bunai Balai Arhajar Arpo Chipor to ke kot yang ki de tenyap u doloi ke ilaka hadenite to iyo we tiwa diwa ye pach diwa ong ilhim ke kot ite yo ul thu kot le register untuk di ndre to de jingyas nyau man ye tip lang horo ke perthai kita kin teman ngajing sang si to kro le gam ni ye ki chong kian chong dia iman gam ni i ki chong tau yo ye deu u klam to iman gam ki chong kian chong dia man giwa yo bit yo biang moi i tip kam nu yo ki kian ke chong ki kamai ke chong le ben le kho i kan ni jadi to nele yo ngale kam u dokot u man dokot chong pen pau ga jing sang si ko kro awo yo tu sngi ha ka ar musu trik da wan ki watau hawaro chi snong wan gi sa gani ka thau u prtuj ka thau leken teriang haji to wa gani ka thau do men chua do ki warim ki wa he ki yong i do kita ki por ki wa he de ya khan gi i seni da ong gi i wa gani ka thau to ka thau odang hap hapo uput usam yong ka snong pen ur keba da sa si u ong wa tu sngi man pai ha ka to ka social media yoi wa ka snong batau da wan go pen chi snong da ye bon bhagi da wan gi sa gi ni ki thau hawa ulai klong ulai ti ya ga ni ka doj hawa ukam no ika da sa soromo u ong wa kat ka snong batau dang seo banggo wa ule kam ni nga yu hajingu yong nga yu to kasnong batao em go kate ka mensen ko wala bor ya kisnong ki warit ki waria kham tam yu le sa ki jan snong san thau yong ini yu wa marjan mar kisnong ki marjan mar pau i hajingi wait wa ye jan wa ka snong batao mem yo gi ga te ka mensen ko chong suk chong san ya snong thau yong ki to session ani ko por ti ilo kam kisnong penur keba dayu sakilang ini por chua trip ini ga wa penjulor gi watau sini yo trip no ikate neliang yang ngal ga message ko wa uklam ni por sagi watau sausi ile wa ong manmut wakang gi ya itu gibru gunung ki yung isini iwa ki ni ba gibru gi yung isini to gini to ga jakpo yung ki gua cerita hagajing imnoki to gini kim em thau ki takwani to gani area ke put sam to iwa waki kine gibru yung i to area spo area yung i ta tele hadin tele dau lai sita sa hadu po ke put yung isbat tele ni por kamedak gua iu percak juri ya gua senong tahu gua dakida lek don bor gitu sini kamu ada penrem gile man mut kam ga senong yang i go onggi to dayo kod selagi teman ium ye di u ya chem ya klam ki te i kamu ya chem ya klam de ki i hare biang kod
ita ikut kislagi wa dayo ile memtok gua le sop-sop ko waonggi lang ba gajing pentip isa ki kisnong batao arliang bamlahi wat kisaki le dayo iyo arliang bamlahi em gajing ka chithi ko pha saki hadu yo kot ile da em ka chithi saki te hadu yo i kot le diwasuk hi mem gajing complain ge Hachau le da yui kam tu ga chithi ko da kam ga office le kira menut gi ule urai ketika kot ule direct lang ba da yui ki kam tu ter watani da ong iman lang ba ki ilakahi te yo i kot le di wa mem complain ni nu lang ba yung kile di ka jing pentip yung ga office hi te poi ga pot hadu katat ko wa i da yo kot i mem ga jing complain ni nu